United Kingdom opono no ebie magana for this time. Abusia edin AdwenepaHene aka Enkratam Kinkom be man fa na yiranim enyefom. We quick yenche. Abrante bi ewo UK United Kingdom Swatters ohima krum ono de oba ho no ebia se bi oye adwuma no ebia na no bi anhara anyede anko ye ama no wate ase se de why na adwene ne se obebu Ghana for na yede afa so nti oni agent for no bebre amwo Ghana aka abum enti oba oye video spa onfra nim nya de emma onye video enfra nim emma da na answer na yebekọ ne video na wo ya ode bebu nipa afa so no ye ne kanti na num asem a o ka fa abrochire ho na o ka sa asem no wie ye no ohunu se Ghana fo empe sa asem no ene o ten se bebu Ghana fo ayde afa so se Ghana fo no de be ka chem se maso edia montie nipa be ka no kreda kirem e social media so no mompa tie ajo be twa ntro abusha ye hwe abrante na nkasa ne video a ode expose no e kire abrochire mu nsem etu dwawie ye wo wie no hunu se emfa ema no no ye sa do bu ono angasa ni krom for Ghana for ayde e afa so na wie e be ko sa video no ase ye we sa video no mla e krowe mu no unyeska na sika na sa akwa di system nim sika bia obenya bia no se wan an kantim pa sika na mesa akwa di system nim easy sika ultimate ko Ghana eno won fa so apart from that sika na obenya bia wa ha system ne be sa jinini na sana I have system ne temi nim about other country ba ha system no London unyeska sika ne hwe se wan fa sika ne bia anko Ghana oboa sika no system ne be sa diskani na wa ha tese obeka say magic it is sometimes when you dey want to save sika ba kokra yede e wa ha sana system ne tie so na se obo so bi abobra wa ha pa timi asisi fie ni ade wo Ghana no de ye pa se nyina ya to ebo ase abufo bi ani ne akwakore sa video na ide aba me so bo modina share video we ema me go video we video bi hu hia me Ghana man no hu hia me Ghana fo hu hia me eme ya se obi betina abrochira ha a wonim se de we abroche situation sitie na ordinary dwene ebebu Ghana fo afa so ene agent fo we bre Ghana o ma shada ne o ye videos e social media aka abum ntomati so obi ye advert about a contour no I extra careful video we abrante eyeye mbebo video bi a kire wa angasa no hwe wadwenim na hwe comment section ase nipa over 10,000 and a comment ase obi ase na ni je ho Ghana fo no sa o obi a manage ho and amanfo bi o UK e call video na se e ka kire abrante no say sa home care adwuma no ene sa wa wo ye nurse e o Ghana a sabi na UK fo e pa amanfo so maye adwuma no e ho pa e no kure but Ghana fo no e de no o ma se no ene sa awale akwantuo a wodi ba UK na obakosi agent bi nsem no ni nyina na o ma yede o ma cancel no sa wo pe original awale e da ko UK for process ne so ida say bebe bi o UK anaso bebe o UK ene oba Ghana ababebe wale wo but when you fa ko si agent so sa wo tena ase ma ne agent bi a sabi o mudo mafu enam ebu Ghana for afa so no na ne o ko fa sa nipa bi mu sei a wono so ye video so but on frenim ema na Ghana for minim adwere kitamo a mutimi kwa we a manage ho na ntisabi we na ho fere ni mo ma no a wo kwa ne video ase e kwa yese wani je ho no e mo abai e na nipa ro de boawo me ma adwepan da meti wo se munim no bi ba me nchen e be ka kire me se nipa bi mu sei ajo musika dia metwe ho se nipa kro na wo de wasembre me no aba social media abedi watem because the two of monfa minim the way Ghana for me are too desperate e wa kwanto ntene no obi episode ye ntem obi episode bu Ghana ni fa so a no wa abrochira no twe camera osiminya video na men kan fa abrochire na men fa abrochire krom enchira amanfo sere be ya ombenya didie ewemu na me makonete omo ama obi na menini pana ye baako me ka kire musa momla maja futuo Ghana fo suban wo ko tua sika mpempem ama obi na wo wie a na ba adwempan ne ho a masan di watemaka wabusua yenko yesa video no mla amanfo be mo UK ekọ expose boy no e won video na se sa home care adwuma no e wo ho but e say ano o ma twam because of say agent for no mo Ghana no
omoda manfo eba no omanka no kra nkyina manfo ntombeduru kro no so no omankoya adwuma no school so omde bae na omanko school etene amani pe bebre e o yuka sanam sanoma wese so ya cheche omugum nto ti Ghana no I desperate e wa akonto wa brabe say video we na we video say we are na to boas na comment section ase na wa unua Ghana for yes o manage nipa be 7,000 to 7,000 no nipa do say na beta akofo play no e de aba na say nipa na we say video no mumusa no say na busuafo say ana watimi do maba a wo ka say akwanya eda ho no say nipa ko mumusa say na busuafo say ana watimi do maba UK wo momo ni na ho because in the social media no ana edi bu nipa efa so yanko tie na numusem emra ebia magana for this time why address or person oba United Kingdom uni proper connection bia no ana so bi do be bia inbox me on especially wow ye nurse e kromia is omu hia nipa more on na me kire no omu free EU no nti omu hia nipa more nti wow we nurse wo Ghana bia wo pese oba bro kire bia na say onye nurse na wo so betima be dependent ne sa na mani na inbox me na me mfa company ni number no amount na oni omundi nkomo oni omudi nkomo a na de besi bia no what taking it from there what you say abroche de ye mu ne kwase a we na oba na enkratai na aka hu oba ba ye adwuma ama company no ne atua oka because hana abosumi aka tua nte se Ghana o 1 year pay so onti abroche ye mu ne kwase a oba so a ho ba ye fe oba live life ama ho ato what you say enti abroche nya asenka mem kama badada United Kingdom opono no ebia magana for this time why address or person oba United Kingdom uni proper connection bia no ana so bi do be bia inbox me on especially wow ye nurse e kromia is omu hia nipa more on na me kire no omu free EU no nti omu hia nipa more nti wow we nurse wo Ghana bia wo person oba bro kire bia na say onye nurse na wo so betima be dependent ne sa na mani na inbox me na me mfa company ni number no amount na oni omundi nkomo a na de besi bia no what taking it from there what you say abroche de ye mu ne kwase a we na oba na enkratai na aka hu oba ba ye adwuma ama company no ne atua oka because hana abosumi aka tua nte se Ghana o 1 year pay so onti abroche ye mu ne kwase a oba so a ho ba ye fe oba live life ama ho ato what you say enti abroche nya asenka mem kama badada United Kingdom opono no ebia magana for this time why address or person oba United Kingdom uni proper connection bia no ana so bi do be bia so hu Ghana for suban hu akwane video na se comment o mo comment nti sabi oto na se ukoni pa bi video ase na nipa na nga se oye video no fonanim ema na oso ote abrochire nti no owo akwanto hu nim de o nipa obetuma aboam e wa akwanto de obi anga se men enye sabi akwanto de eye enye ne sika sem enko a utukwan be do abrochire a uhunu sabi environment no different uhunu no ma bebre what you say woni bie kodu level bi a utimu sa sabi uso wide watukwan abobi ma so ntina asikafo na ngasa kra no omotai ba holidays ewa abrochire no but me adwenepane me ntina ase e ma sabi o obi meta social media no so na ombuni nuanom Ghana for anyere emfa so wa bra ye nyina nim se sa UK sa nyoma we say no ese no Ghana omotwetwam because of say agent for no apobo a wo bo eye kan sa manfo a omo aka no kran kire omo because one na no number be hu program no sa manfo de dem e UK no obi so oba UK abrofo de kan say opportunity na da abato on bato no nam say Ghana for no bebre empa de 20 no obako agent wo say agent yes connection bi say da UK o etimemra wenya connection ka ese okoko tueska o tio wenya connection ese okoko tueska akwese odo bi ko Dubai omo mo da manfo ko Dubai a omo je omo jeje ska ke se nyina ne nyina na eya pobo because answer obako Dubai no company na wo Dubai no I the accommodation fee ni bibia bia beda ni bibia no e ka ho eti wo no visa nyina no Dubai fo no ene de aba ba Ghana ni ba bedi wanim no ono beka so no na kwa apply visa and amount 2 years contract e den wa go Dubai no na bia na nte sa UK de ba mato ho no nka sabi ka won tueska o yesi wako school ukuta certificate for apply what apply online udo certificate no bibia eko e kan say British Embassy UK Embassy e Ghana o metima aye process ni bibia the amount but announce Ghana ni woni wosuro ehu wonumu ohun buro ni kropa no wodwane ento be ko onua Ghana ni ho ni abuna de afa so
ento kodru ya no ni nua Ghana ni se we de wo kwai ukuta wo pipes obi bia pipes no ona de ma wa na busa ho why na free Ghana eba yuka pipa no da okwa abrofo na ngasa no na issue ni ma no abrofo na de sa visas na ba abonten sa wo be ya adwuma de a visa ye de eka ho sa na wo ma ya stranded ti wo ba bia abeda edwana abedi ni sa no ma nyina sa adwuma kwa na ba ba ye de a shame for the beginning sa na package no meminim sa ye de etie tu ba bedura sa adwuma na ba ba ye de a ene adwuma na ba ye no omo na afa sa visa no ka na obi bia nka plan ticket nyina no nka omo na betwa ye de edama because wo ba ba ye adwuma but Ghana ni be ko ni nua Ghana ni wo amene bura so wona a wabetena se be ka no kre eda kire omo no ye ba na bedi watem wona abetena se aka no kre ed a kire omo no ye ba na bedi watem poto na omo ko na me de omo nguso mo fa nya mo akoma na kita me no mentimi nya no kre kanda se na Nyankopon bo me no sa na mete etimi na meguso ye da aka bato ba me ho a medi watem because me tufu na se wantia okwa antia de abrante do ye ni nyina no osoro na waheda akokrom no de krom e kire kire ono angasa timika on video mu say abrochire de time is money no ono asa timigina e be expose no say on or time rough obetimi de krom a kire kire mo na krom na de kire kire mo no enye time that means say sa krom no de kire kire mo nyina no ehun ska e wo ho tuwe nipa ba akona ba e wo ska ho kwakoje every agent no na wo wie na wo kona sese bi anye ya waka cho say ono de ono handle ma agent for no Ghana for mo madwum na ho ye video a onam krom a osade krom e kire kire na bie wani enkata wani na mo wani nyede ena ho edini AdwenepaHene mesra wo ba so a meka fo tap send eda ma tap edwuma de ku a o maso ya sana person send this kafra ma no ne ediko Ghana tap ena meka fo eda ma what you say o first time app na be here promo code AdwenepaHene no obagum ye go video no enye de emra mo na my ready na mo bad this time no street ni mo me nya time am mo rough the moment we say yes United Kingdom mo ba o mo ka ha bo hu bibia bi wo ha so the pese mo ba mo ne dey eji iti wona mo nya my me di kan di kro no ye dey e kire mo that's why I'm saying say mo link me straight away mo link me na then you taking it from there what you say link me inbox me na me fa number ne ma me de ma me fa me de ma frɛ na your inquiries and there is nothing wrong about that what you say your inquiries we land the taxi back ni what you say me church mu ni na so na obedru hadum na ene your buses no ene ekono ene red no so economy ofe entuntum ni ha on ti high lie abuso ya hwe video ni nyina dey awie abrante no one agent for na aka bom ena mbuso mbu Ghana for to te Ghana anasa wote abrochire na kopie video bi so say ya ignore sa video no nako sa abrante no say de oye ni nyina no eya ade a eya authentic eya original oye video on for nanim emra se de be BBC a ye hu se animu wei ena oye sa connection no edema obi ana connect ne ye de ema obi e kopim sa abrante no oso on for nanim ma no ba so more time ye be drop in nanim nto onye steady abrochire de ye but emetra efonim ensie enye wadwene say ubu nu Ghana for afa so because Ghana for angasa no am say enam enowa bi e ka kire mo amunti no munim say bia wo ba abrochire ye obi a enye me ye o enye me yaketekete kura abrochire akura ha soro do e ka me kura ko bia babi but me pese me bu afa so ento me wo ba me ho say bia adwempan me mo wa me se me se bana abrochire nkrata se me ntufo e wa abrochire mu de a me wo advice a me de e ma wo se de me ba e na me fa so a aboa me no eno advice e na metim da ma wo ana wonya wo krata wi a kwa so be build wo krata e na me do ma wo ba sa me AdwenepaHene me di wanim se ko agent bi ho na agent we enye se ma wo no Ghana phone bebre epent enyoman tentem enyoman tentem nti bi obo kire agent e bia me wode me tu kwan a onko no ho a enam se bia no be delay eye original no nti okwa was agent no kra no ma slow dodo e say etime no me fa me ho enhye sa no manim me pese me involve myself e was hard nim eno ntina me din no obi antumi nya de enfa me din e ma fom no ti monye study na ko pie video bi so e social media enkodi blogger bi achi ana enkodi obi oye video bi achi se o wa kwantum to ni ma kwantum ho experience to de brewa manefa mrew but enye so bua ye de afa so maka na say no Ghana for no omuntie o ye be kwa me abu o mafa so awi na omu wi a na asan beto manim na me di o matema ye se o support obi a o ya adepone wa abre di kan de asem no e beto manim se mo mie moni
said the beya or share kwabi emebumu e social media no so because na de o phone e simple but o phone about be video na Ghana for so ade mo pepa no say me share comment section aso nipa bebre o mu a o ma ba me ho o ba me ho no me ka no kra kire mo ntina me video kro no mo nhwe biem but o ko ha no o mo nyina o comment section aso na me sere me say eh ti da be na Ghana for ko bibini ye be so nyansa mo start say mo pa control am kokọ manfo ho no ade tire dada untimi nya agent oye e ma ne fa untu kwan nti tena Ghana na bua o sika bia no na obi ntra UK na bra ba wo bo no e bia na nkoyi ma no na o mefa wo sika na ade te Ghana na o ka se ho ya afum no on fa me yi ebuso do basia do wa so pa no wontie do wani no onhwe she video no na anu ebisu ensa bi nya de enka bi meka fo health yes ai de edama health yes be boa o UK wati ase be boa ma trinwi anyini kama ko health yes aso ye so o kwa edin e ya AdwenepaHene wati ase se be obunya discount mesra wo me do basia nyame adoma e besan e hia bi meko AdwenepaHene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi